ke kamin Estambulin mate min ai na chile estate mate ni ong holding 31st August 2017 meeting the so meeting na lobita amore popia manding ang chini puting lahin meeting the so foundation day mai hilawa nam sunga chapathil pi dinga lom meeting the so na chibu mo what distribution the programs of the thading a easy nang zo hechini kwa thon lo wa hong pangte ring team na kai ne je amasan anti fudat ngai lo an to sak zo se ka ngai lu naw salam kan bole ke hi ke a le kamin pautin chon sing son a hi in min ha he na che le cho chon sing son ti le he bin hi hi chu tu hong thung ding anti fudat itin to so foundation day come award distribution 31st August 2017 na more popia Lopita ki man na ding ni huwa organizing chairman kahi ichikina slogan dingin anti food for cookie integrity akitin hije chun cookie society sunga organization lam kai yan lang mimal hilong la pan thei thein pangu hitivin sumle pai pan la thei pangu hitivin thale junga pan la thei pangu hitivin chunle ichikina he asi set alin anew khen tum lawa hongjau su kai dingin kahin ti me kakipae hello Hema Pauling Pauling, ang hunging NG for it. More chabang kaya hunging. Nampi kantaw na ding lang, matsang na ding nang nagkiling. Isa photo na ding ichini konti. Yung hak chikiwa konti. Chula ichini kolen kayong pang nang zon sa doang. Hello, kanami video si Kazana Slam kole. Hema na law ken. Ahong hong 31st August le more chawang phai muna nitin thuso award tung de in hicha chun nang le ke jong khop chi dingin ikitim ki pai ke hi le ninja how to kahin bilang susutura kahin ahong hong ding misim 31st August Thursday ni khole more khupia nitin thuso foundation day kam award distribution tumang di ahin Ji meeting to so for that 2017 more hupia zong kong ha dating a hizi in munchum chuma ka fen so zo sile kana mi te ho zong nong ha chi ding din ka hin ti me meeting to so dam sot hen